Bainah na pa nga, panambarasan na pa dati nga, karaitat apasan. Teka, iswang na pa barasat, malayo nga, bosan. Ay lan ko, ay saanan, taka na pa nga, nakumbalot kapurimanda apasan. O may ito ka intay piro-piro hot, ay kumuyon, dila apasan. Haray apasan dat, kapurimanda ay sawon sayon. Akan pa dit timpu dendah tu ikamandat pangurungan kadit dong kagumuan nga yadit ay sa milata ka manon sayo nga sakira nagid iri no pahat man kumit haroy apasan ka daw sakira iri no pakasari aman dati on sayo suay kairi harodila tiso lah apasan na magandad. Ilo, namatik, tumbayan ako, ilo, iyo na po iyo nga ilay, kabaling kahangan. Iyo kayo nga, adoy anak ko, apasan ni magandad. Yeah. Nakura to, ay samanwon sayo. Labi pandad, kinayanan dit natangkurong. Akon ka diya da kinayanan, nakaumbala ko, nakayandat bilik kahila bandaraya. Miura turot na dua tulun nga, yadit aulaw-ulaw nga, yadi ay sa manon sayo. Pakudu, labi panda di gulo to, ay sa pangayla telefon, Facebook. Nakaumbal pamangkod mamakadit, nugahit, i-chatting di gulo pa di ako di saram nung aran di ASL kanag yadi kakagaya di gulo pa di suay na di denda nakamadyo nga sakirad denda sakirad mintang takano pa telepon nga apa ni telepon na iri na pohot man nga apa ni bo haro na nga gumu galo game ngay monotos nga apa saan ni kasari bosan nga kagumuan na pa dati ilo na magandad lah iho nga hingga madit asano nga magandad ko andadon haro isa pangalaman ko amu kuno alihuan gisamdon dola pasalet magandad nga iho anuman andado antakan di tahun 2010. Hara isa o pikawinan. Yala na pati nga nakakawin na dan kerajaan. Kamu na pa dati nga mungkin melalui JPN, teka melalui mahkamah. Papahara di dat majlis perkawinan dari kampung. Linahaw ako di dat papaindalan di acara karohanian di pikawinan. Uhat akong pukul nuno. Boras na pa di pangurus nga pukul 11. No kadid ina pa hit timpunan di pukul 9 nga harma suarat. Ulam no kapya kaubungaw dito. Ako pa di masuarat. Kari ka tiri masuarat Kay masuarat, telepon ako pa di pangurusat, hingga ka nati. Hiti pa mati di masuarat, palan boh kasyo. Harot nga, pada minit, teleponan ako, hingga ka nati. Hiti masuarat, palan boh, pukul 2 balas nga, buli boh kasyo. Nukadidat, ay lanta ka na natin masuarat at sa jam ka nga lumanati. Konpandod, agumo ipagiwaliwalan. Tok, intay mo tidi nga, aruhan di pukul 2 balas. May totoso ikaritad patangkus. Karuhok na di nga, tok, kumugalisun pa di nga ibirik. Mugalisun pa di birik kit karitadat at tidong giyahi kinayanan. Hinong ay ni tangolon dahiri ipangantin nga hinong ay taw dat
O samo ko 2 jam ipangantin dat baekon dahiri karitat gara-gara nakalambat ako. Aduh ano ko nabangat ladi minagandad doho. Iho nga ay gakanda da alaid kapyo. Nga kadidit sangulun na mangin sa samud matudi siya doho dim. Nonsok kagibadila soup kadis siya dito awal pa kadagadi nga ada di nonsok soup nga uli karena nakalambatom natanggung dihit soup nonsok. Nga iya asanang ti kapurimanan kula ini irinay kamoyan na tulundat manampo bonongkot insan de duo kinayonan helay tisom pengkura kadi manampo bonongkot duo de insan minsado tok naka-insap ako numati dat hara na po acara isa na po hat manu man kapyo tumboyo kada no akon iati na pagati nga akon ka superman kagad di tulon ta kay kaubasan. Jadi ilang magandad ihon na pohom andadon nga asusai magandad nga asusai mantakan na telefona hingga kono kam pempanaw ti kam apa nakalintuhon nila tukad kaubasan mo ti datid yun di kau di mana sudah ontaw kahom sekiran may lakaningam hingga kono ti kam tok hiti ako na suk kam sumakay nagi karita apasan to ko dot makan nga hara isa kasuwayan dati amu to kono apasan no mangkan takano ino patigahit it zaman 80-an 90-an nga haro kakaganda buku dot biodata kadim to komhirin ndo pagi tulis-tulisan nama, umur, tarik lahir, bintang, makanan kegemaran. Kanga agu moy makanan kegemaran nga haro himay manulis at makanan kegemaran nasi ka. Nga yadi tapat yadit iriday ka ngam kapyag tu ato ka kumbala apasan mangkan takano. Hari mo borsat ayah napasan ako na di mangkan takano ka nga suwabom siakan na matakano. Atoy. Mangkan numegi tok kasakit kalau megi kan digi nga ilo niya maasadap. Sekira na padharat potluck kanunum haray mangigita soup megi nga tok iri talaku nga ama asanong tangolun la kana pa tangolun na randamon pa kagya mangidu ka kadililin ka aman nagindo on sakad imon napot kapyo ulam hingga atapat did haara na pa ngay panambarasan na pasalil lagi hara nagiit apasan na ginuring nga ay yedit naoburuan nila mamaguring kabay no ina pa'y takiaki dati dilay dom milo po dati kamoyan nga yati na po dondohom akan pala tanganak nga mamaguring ka tantalo mamaguring ka ubi gantang kadi mo lalahing ay ginuring ka pa ngay mamaguring apasan da soup. Tumbayaan ako dat kagumuan na pa dati makan na pa nga masti na daharala soup. May lakaday nga ada kay to soup kusong ka. Hiti na pa dati soup kusong kam aysa namuhat yadid. Oh ka oratian no. Apasan mangkan da tua-tua. Buah-buahan. Tumbayan ako, ay so kumunda apasan nila. Kaya nga, kasakit, ti magyadi sumano. Ila tua-tua. Adalan ko piyad, mangkanda durian nga. To, mangidu ngay, nanda garong. Haro na ngay, awok. Milob-bilob, pandad awok. Durian. Linugo. Oh. To, kum ilo dadi, asadap nga, haray karaitat miya. Gala di manigup kod, mangkanda linugo ka.
Bosaw. Ho. Samayan det lada tapurak. Hinawah. Saluhan ako mang kanila. Isada mata. Pagapaganda limaw. Usian. Ako nasuwangan nila lah. Haro naging. Ako di kailam nunula. Dusun nga. Ila na pagisak ka lang nga. Ibahasa dot. Nulad di. Dan binakok. Panangid talupid. Bahasa kimaragang kanta nga. Gisak. Isuang at tiyandat ang paus. Suang talon naman on soko. Makanon nga. Ilo nga ako nasuwangan lah. Taruhim apasan. Batutong. Nudilo batutong. Parut kadidom malayo. Batutong ang kugihan lagi. Mau makan apa kam? Soto parut urat. Hoy yo. Iredadi tas sadap nga kagaut. Jadi iletakanon nga mantad detayin sananom. Ana apasan naman kan takano lah. Ilo na kapiyo bobos takano. Ikaw basanto kong mga kan. Tumayano ko dat itakanon nga miloh ngay do mangigit dati dat kapurimanan dat apasan. Rin pa kasari mangigitid apasan. Jadi timpo na pa dandohom. Agumo na ti usaha-usaha dati papagisusuay ti takanon. May edad iyati na pa nga aababasan, aapasan dat mga kanditakanon ngay dati. Hara nagikaguhit. Napaitino nga takanon. Hara nagikagut apasan dat pasangan. Apasan di sawak kusay. Apasan da sawat tondo. Apasan da tanganak. Iwalay nga apasan. Hara pa kagoy kanununway. Megal ka apasan da karita. Tumbayan ako. Ilo na po tangondo. Isawo da tangondo. Nga. Kada kau kaudut. Kumbal kau mandad apasan da di sawo da kayo. Say pa di apasan da. Musik kaswabon nga. Kaminto nga iri. May jamban kasaliwan nga iri turas. Kasaliwan mantad pansuan nga iri turas. Makan nga iri turas. Sakira may karaja kaguli nga iri. Yo dadid aramay dadid. Musik kaswabon nga tok sarukan na di turas. Saliwan naman tadhiri jamban nga. Saya kagumando kayo. Yudas di turos. Pag ginadani di Yudas lah. Kaguli may karaja nga. Suway na kaguturos. Hoy. Iya dadi di karahian dati. Nga nukadi dat isi no bagyari. Labi pa di dat haroin di mangumin dat. Ako nagya dia romantik ka. Mo borasi kumadi sawa daw. Haro na nga igyahit. Akaul ko na iya ka. Gobulan. Nganu ka dit hari gya kapi ay sawad malas bog Nunu na pa nga. Napahit sawa daw paharapan. Malas. Manusi papiring nga malas. Ay so na bo. Mama na pa pintagaday nga. Yun na di tayo so tu. No bas. So di nalali na di katatagod di karuhang. Nga haron nagigya ka daw hit. Sawad at bintagod. Sikitom tagodon it. Sawo. Sikit tagodon. Sikit haron nagit budo. Kano. Buduh kono iya ka. Yudit asasaru ko imati karango ti buduh da imi karuhangay nga ako di sarom isaingay na la. Kumano pa di malalay na lihuan na di. Hara nagikaguhit.
kusay suami, nu jadi suami dusun. Sawah kadati nga kusay lah suami det ia dit memaduli lagi ditambalut ke ruhang. Terutama na dit inapay digulu po nga harati badminton Oy, hilo na badminton po muni kita daw. Sekira na po na ikampong om. Moy na po pamanduk. Moy na po pakisada. Sekira di kampung lah. Hara nagiit. Paing kukuragarit yan di. Hara na pa ipipiarawan nga irih nagiit. Yodit mamiyaguh nga nanday sawod. Hara na pa itasuhom. Lobi pagyadit itasuh. Asadu kapam orangaw ka na. Kung somok ngatok, may rapawam, may tampoh tilo. Hara nagi kadawhit. Ikusayadat. Ya di manimbangol tamo ditasu. Inagindahit. Sawa daw paying tu ngawin datura sa sumuang. Hari gayt yad di. Nga tumbayan ako akon ka iya kayo hatiyad dila. Hara nagiit. Amo maduli dat tinan. Iti tabuk nga sangin naru. Ganggut nga sangin ngurirong. Mani da ganda sanang-sanang nga ba? Iti hulut tado nga sangin langait. Haray man ko italingo nga hara hulut talingo. Paingkah pundo nga. Oy aporlo idagad urus-urusan takuri lagi. Kanaro na pa hulut tado nga. Nga gunting nga. Iri nga iso idagya kapadulian supaya ilan na pasawa nga aapasan. Lobi panda di kailo mo gonsok kad hara di post sa hilad Facebook ko kita kud. No kagadi inapakagaytang ako sa kailo mo gonsok nga hinsomboy ka. Ilatangando nga apasan ni kusay. Kusay nga apasan ni tangando. Atumbayan ako dat hara na pa ikapurimanan dat apasan. Miagal ko kaubasan nga titangon dud o gumuboras ke. Kam tumadod ka kagyak kajian nga ilo tangon dud o gumuboras. Haron nagi kadawhit istri daga bulan. Manusik kain nga mada mogonsok nga mada hiti na padahayom haro isa istilah nga yadit ay daasan ng kopi ala minta maaf lagi nga may dat ilan dapat ang sawa-sawa tangando nga aparu ina pay aaparu dat pamungaran da hiti na dahay nga ulionoli. Jadi supaya aparu kau nday gongondo dat katali birte kada kau na komanda ulionoli iriha istilah da hitid ay sakira gabulan iti tando iti sawo iti tangando kadaw nga nagi kadaw alimon dat harohi o bintogod guntogod kagumuan nagi mangkugat tangando o guntogod kuat manaput sakira tanganak understudy kusay na mumang tando nga haray mati mumang hari mumang git sawo daw hari matugyan na ilailandat it langka-langka it daw tigayrong ko it pancar tujuh ko gerakan kilat taekwondo ngay no nudi pedas sih dat oyohid haro kamilan ka haray gay mumang timpo na pa di dandah nga ilo na di telepon pangiri kam kangisom labi pa di inapay kusay nga akay la telepon intani sawo nga oy telepon na po satu kalimat isiyo nga ano kayo nga kapipasas so dila irim barod kapipasas hara nagiit adalan kapiyod mamikap
sikit-sikit mikap. Jadi aiso na ko ngayon da kon kahiri na mikap. Haro himati saud rohyan da tiadi it nuka di dan ranau asubalanan naginda ka kita. Timbang-timbangan ni giam ulam paing kura karahian di karuhang. Nga aiso na gimana ko piyahit man paluhad-luhado ay asa na ang yanda daharat kita pod it normal lah kadi da malayo. Tu aiso na panda kapiya nga hari ni may borosat ay alawa dai silo nga hagi silo kay lumikap ka. Opasi nga edit iyo podi di aiso raha kana diwakon. Jadi ilo gya sawolo nga rohyani dad inapahi karuhang daw nga it konggo kita tak kita boh. Labi po di dahari miya galpa puntianak kita nandat musik nga to kom pasurugaw po di ngay tabu kom ay katampura si apasan musik pasurugaw nunu na po di buru-buruan nga iyo po di puntianak kata kita. Okay. Apasan na may tanganak. Ako na di man gumawa ilat tanganak to naraitan na dit pelajaran dati di tempo di gulo numaruhin doon manto ko na gulio. Walay mo idat aapasan da iwalayom minggu bayno hitilamari. Minggu tori ko tom hiloon. Sumuang ko nga, wago na po kasari suwang, walay, aapasan. Apasan na karita, ganti ay. Daharan na kamampuan, sakirad, hara kamampuan ng maganti lah. Okay? Hara nagi kadawhi tulundat, apasan da isuang ga karaja. Paingkukurat isuang ga pekerjaan. Apasan. Ihino pa sinumikul to ko nagi tay ko nakahi nagi sinumikul nga iti no karajaman ko ka. Kano na di karaja nga monasol na di. Ayah. Kada ako dagya nga iti karaja iti iti kape pamati ka. Nga ko basan no bagyadi dat alumisid o kito. Nga kasuwang kano pa na kape adhirim. Aylan nagindo. Kaday madapain sungku kadidit minggu digulod digi. Jadi isu angga karaja nga iya di nagi. To kom aramay na dadi karaja tilo disyo ka. Nga kataguang kano padi kapiad iri karajanum apay lanam iya diha kapurimanan. Monosolindo. Apasan dihirid karaja daw. Labi padi dat inapahit manager nga aasanong. Paingkukura ka mo na aasanong. Mungkin dat isiya na po ham iguntogod. Siki tam tumugod. Kumadi pakarja daw. Okay? Nga haron naging manager at auruan na pakanda kapiyad. Tumugod nga yan dadi ulak-ulakan naging dadi pakarja daw. Irindo nga ay osanong. Orohyan to kadadi manager nga. Ito nga manager, iya kayo hit ang kawas-kawas sa pangkat. At tumbayaan ako dat orohyan no padadit ihirisiriba ngay nga. Orohyan dagyadit manager at osuaw. Kumadit pakaraja ngay. Ay lan to ka nagyati osuaw. Karuba nga sa kurang-kurang na kaangis. Karikat ka kagya diri karajaon nga kapagulo nagisiyad salamat pagi kay pakaraja. Iya di matugya. Labi kurang lah. Nukad iti na pakaraja iti nga orohyan dat asaru pasutiyon. Jadi ito nga manager asaru na po pasuti kumapakarja nga korohyan po magi. Yadi kanto lah.
To komiman dadi tika jadi monijorom it korohian na padanda di pakaraja nga iri dando ngay upendalanon. Suway ka iri asaru nagidat mamalanja. Monikid sodop nga haro ko'y pisang. Suwab haro na kagandohit pizza kana did itit timpud dondo. Suwab KFC. Oyo. Ada apasan na may karajat yun di. Nga kadain doh dat. Nu jadi GT. haramina mawasap dohod. GT kam nu di kumanda GT. Kadain dat har gangguan seksual kadi dem malayo lo nga GT kadi kagumuan dat tangolun ki. Da iri na matu kumuan nila ako'y karati kapi nga timbang-timbang kuno po miagal iya di kemoyan lah. Jadi iri na dadit silih na padadit tim monijorom. Ilo nga iya tim iya dadit dito sarot tim ana apasan na pakaraja. Suway ka iri isuang nga pekerjaan nga apasan ta kanagi itu ino pa'y karuhang dati kumaraja nga asaruh na badirit yan digi haro no hit alay darumikot nga menelpon naman dad kau tulong pansya ka iya di nga ay kadang-kadang iya nga makitulungi paing kura padid ako manulung kat iya nga makitulong. Kau tulong pansya kam terpaksa nandad manto ko. Haro nagiit. Nu kadidan orang putih di kau tulong saya kawah ka. Miagal ko andai siya hinad diri nga hingga di siya kadi bos. Dia pergi makan. Ya di kakay ko mandat tulong kawah. Asaro ka daw makisuti. Ilo nga sakit timatid isuangat karaja. Asaro sumuti. Nga ina pagyandit. Amilad ilakon nam kuren pala. Terpaksa isumuti. Nga sarohan na dat. Irih mati nga momonsaid iya na po nga akorohyandit. Tambalut. Apaasan nilo dia isuang karaja. Lobi padidat akaul malas gobulan ano pa ngay paharapan kauli kawalay nga apasan na di karaja tu ina pagyadi karuhang kumaraja nga akon ka isiso at tulo o sonong dadid galopod dia ginawo kumaraja ki jadi kada toko dat momonsed iati na po nga apasanit ang tambalut isuang nga pekerjaan dati. Haro nagiit apasan dat kumarja tu iri na pakarajawon. Piralinaid no kumaraja hari talo na hapad taon iri na pakaraja nga apasan na dagi. Asanong nga dadid suhay karaja bainom suhay no ikaw mo na tulong na enjoy ka enjoy karaja to ay magisusuhay karaja nga iya din nagati karaja imang nga iri no sakirad mangingiya ila sigo iri memang iri no karaja no sakirad mamajarum no kamayan dat tari mo, anta ka na pala ka mo nakarajaan lo ba? Iri na pakarajaan no ham, man nakarajaw, boras ga kita bidiham, panatasan ng mga raja ikarajaan no ka. Jadi, iri na nakaraja to ko, iri na pilihan dati, magihum, madiralan dat, dadi apasan, isuang kakaraja. Kuren, padid, masikin kagiyah ka. Aysa na mila paburuan to ilo na diha kadudukan to kalom iri pagidi monatas isuang karaja apasan nga maan no po kuran po lagi suay kairi haro nagi apasan dat iti di ta aramay
apasan nila garaja. Dendah na pati nga manang kalangadon. Agumo ni arang awkud. Aya langadon na dadi may sambayang ka. Iyo kayo nga iya dihi. Langadon. Iyo nga langadon. Iyo kau nga langadon. Nga ka bagaimana kapiham hingga di moy. Kada kau dut. Boros sa iwakan ni di. Mangisasamod da ginaw da kayo. Belum tahu may kapiad o ka bagereja intan giya. Nah, cabaran. Nakura tu apasan takad may igareja. Hari karaitat anaruh alaid ka. Haroy matigya katapatan takuri lah. Yati na po sebagai Seventh-day Adventist piagalon takon lo idinominasi desway nga kakitanan na po anaru-naru na lah. Apaasan ni wakon. Nga sakira na po manapot kakapiadid. May sambayangam. Kay apasan. Aru hayri. Pukul 8:30. Sakira mintanad pukul 8:30. 9:30. 10:30. 11:30. Talo na jam. Ay. Muli. Nakura to apasan. Anaro kam talo na jam. Modop pira jam. Mintang ke handphone, tayangan pira jam, main game pira jam. Bejam-jam nga ya pasan. Nga may napadi garaja talo na jam nga apasan. Dakarikat na talo jam. Hara nag-iik kapurimandat apasan, tu iri na pa piguli-guli ka. Ay lanta ka nagyad, misyon, sekolah sabat, kotbah, muli. O kan pa din, inapahipang kotbah nga, kapasan. Kamuan na pa kagalo pang kotbah lad, apasan nga, haranit kotbah dat, iyo dinapohot, nukadit, monoton kagad dan tangawlo ni digi. Rikot tadi Yesus sa hilam. Ugaday na di sita nga sapi. Rikot tay murid-murid daw. Ya di kanto. Apasan. Haro nagigiyahi pang kutbad mambasa na po. Nunuy hilo kitab nga basawon nga nagi madagadi asala. Nagi hara kamunda ajaran sesat atau pendapat. Nga haray mag-iapasan. Ay, milapuasan at ginawa ta ka tim, magisusuway kaya karahyan ta ko. At ka milamobarasat, ay siya kayo kotbah ka. Tu, iya na pa nga, arahyan di siya. Nga, ina pa'y tulun dasway nga, arahyan. Kamu na pa, magisusuway ka kapurimanan ta ko. Haro nag-iit pang kotbah dat, kapasan na tulun, tu, inapay kotbasyo nga, katabok ginawa. Oy, say kutbad hari sabat ka. Ikuwo. Ay, na sekolah sabat nga, tumagak. Tumadad, ontok, katabok. Ay, madano tamodon nga, awayaan. Sa kirad harat yun dila. Nga kubasan no patit pangkotbah da sayrad monopot ko pehikotbah nga haranagit aarahyan. Tu ay iyo makamayan hilo ka. Harohit yun di. So ay kayri haranagitit anggota dat alaku. Isi ano pa karahyan. Tikid sabat nga isiyo pamimpin. Tikid sabat nga isiyo doa pambuka. Tikid sabat nga isiyo kotbah. Iri nandad.
apasanin dah hitulun ide wakan dah nga arah yanid kasalihaw wakan dah sumanu akan ka iya na po iya dah yadit alumis magisali-oli ana agat hara nagi kaborosat ay di arama ito purimanan ko mingkakat nom mirikaw nom sumingkatud nom mingkakat nom ka tu kaubasan na ganda di igerjat ya di bah mingkakat ko do insanan kam mingkakat sumingkatud to ko kam sumingkatud mingkakat sumingkatud berdiri duduk ka hiri nga hari apasan datiad di nga aylan dati dat ilo napot pagangatan do miyagalid di nga iso ikaguhot pangitanan do yati na pa nga asiri baginaw ka amo kasanggup ko sumingkatud nga ina pa'y akawas ginawom ay kasanggup sumingkatud diri mingkakat toko ka nga bos sa podiham yadit ay di orang berdiri saya pun berdiri kah iyati na po sumingkatud nagi nga anak kasanggup wakon na po hari gisam menyembah istilah daw iyati na po sumingkatud nagi nga haron harot isa gereja nongay kula ako rayton nga gereja dati yahay no pa di diri dahuri nga sinumingkatud lah da iya digya pinanuhuan singkatud ako di minung kalatay antakan di sinubaya nga amin ka nga sangingiri kaw ikaw mulakan dat it balasan taon ni haran ni 15-16 na kita ko ako pud pinay nga isa pangitanan dat iyati na pa nga asiri baginawa ka amo. Akan padid aya adi ni muhawa na garaja bayno ka. Kiabuk-abuk atutunan gadid hara abuk nga sumingkatud nga semisilaw padid tatud tantag-tantagon na gitillo. Iri nga isa ikit kapangitanan dat kasiribaw na ginawa. Tangomulok kada kaudid apasan sumingkatud nga akasanggup ay so podo ko gaut ina pa'y malolahing na aduya na did kuren po dila to mirikaw na pala ka hingga nagidid inagita nga mulok pod sumingkatud ka nga mirikaw mingkakat ko sumambayang ka nga mirikawi simbanan na kamada ko hit kawan tidik kamulakan berdiri duduk berlutut nga angay asanggupan isa kadaw tanda dat apasan na may garaja nga ilat alay da karikot agumu matilo alay da karikot may sambayang iho nga kasuang ilo apasan ni matudit ti may sambayang tu alambat ta karikat ta may garaja agumu nahat ay kampay le masalah dat lambat datang ke gereja gisa maharema maraitat ayah gaudut ti dila signboard dati 8:30 kahom pukul 9 na digi nga mamiraw nagitulun saray sa nagi pukul 10 haron na di kotbah pom agumo na ginda ato kay alimon da haray apasan da skula sabat kotbah pom karikat nagi nga haro himahit ay na skula sabat tumagak tu apasan di kotbah nah bosan ka gereja alay do karikat nga asikap mamuli ay atano di 3 jam abimpasan ata ka nagi insalawan da harit kay rikaw nagi di gereja kagaruk no kodop no pahiri sampapingon
Yo kanalam may pamasik nga, iya nga ati ngayaman ngayd may pangka. Kubasan no pad hari ti adihom suhon ni tanganak la may pamasik. Kadang-kadang gindad kadati adit karangaw danday siyad hingga nagid akan naging lumagadagarok ko sumano. Nga iho nga ay salano ko igad. Aramay tiga mo dapat isu ang gerejad antakan di haro kabaktian gi. Iho nga kumbala ko'y kodop. Gara-gara it sukup tadap sumano la kadang-kadang ato ko asihat. Nga kasuwayan nga kapitit may sambayang. Abin siyodop. Ay nanda kabaktianom. Tok. Nanda siyodop. Ulom na ko haron na kanto may pangyap-ngyapi digi. Nga nakumbalo kung nagiman nakodopot memimpin perbincangan sekolah sabat. Iridit ataruk ko pila. Ngam bayi na po it ahli sekolah sabat hindi nga ibaliw nangay kadam ilo nga isang kaka nangay kodopim iya nga kodop ko memimpin perbincangan nga suway na di naboros nga asa nang to nakapuriman kagula natanduli di ay taruk ko dit digi jadi apanting na asukupita da pam anda kasimpang ilo na komandat apasan dat may di gereja nga doon na padatim pamulang adon to kakadadit nga man naman da kapiyad o kab da panda o buli may sambayang may naman da kapiyad sambayang kada da borosod ay lang adon da dadi kam o kab naging da kapiyam ay da moy apaasanin dad may sambayang kada takod miya galid di may dad yati na po nga patilambus kasari kiginaw da may sambayang. Apasan na maganda do karikatandat Tuhan Yesus ako muenduo. Mahanta ko na suwab. Mahanta ko na patatuang bayan nga anaron na ko piyo. Jadi, paupiyan ta ko palad may suwab. Haro-piro-piro hot aroytan. Diti ka mayan da tumagwang itit apasan. Hari ka raitot, tumagwang pati kamuyan da apasan, nga bunuh diri. Ito kumampakan, matigan na kapiya bunuh diri lah. Nga, nudi hakaw boy bunuh diri. Dat akan ikaw harasitok kiti kamuyan dat pinuhabo. Bunuh diri. Asasaraw ko na pa mo, nikid pelajaran to ko nga oro, tanda pala bunuh diri. Hari ka raitet, kada nandi ko piya tanuda ginawo ka. Hari ka borosat, tanuda na ginawo nga apatay. Nukadi, ikut hati mati, ikut badan binasa ka. Jadi, hari na po hit, kiginawad it, miyagal ko, mengompok ke pasien bunuh diri kada natanu da ginawa ka. Tu iti na pa kamuan na bunuh diri ata ko pa nakaumbal lah ata kay nakaumbal nga haray kantay harap pangalaman. Idi pagilitan to ko. Nga puji Tuhan na paimpasi kasari lah. Doon na pa panumbayaan nga ino pahi tumuhon dat bangunan apa siya kason dat hindi nga manasal may sidig ayay dadi ginaw manasal nga maturatu na di dadi harohot gaya to nga katulod kagod haray di hot payung terjun dadi harat yadi yadi dahad puriman kasarahan dit tumuhon maturatu na di nga manasal day sidig. Hara nagi kadawhit, may panginom mo rason. Hara tambalot ko dilaid, tambalot pansikul. Nakapitogo didit, tabang daw. Minigogol.
O ngay na di panginom mo rason. Kainom di rason nga mihad pa di. Dat makisalamat di tabang daw. Nga mangambay na pa'y tabang daw di nga pakarajak kasihatan. Mihad pa di siya di manasal. Ano ka di nakainom mo di rason. O gumo na gidi na inom. Namila terpaksad napatay lah. Nga syukurlah takuri nakapiampun pa di tabang daw sa kirad sang ulun at Kristiyan sang ulun pananud do kinarahingan nga nakasambayang pumato ka daw makiampun. Syukurlah dahara na tiyad digi. Iti na pa kaman na bunuh diri nga akan kapanalasayan dat apasan. Sira na pa bunuh diri ko, kaman na pa nga panakakinarahingan kayo matidit-tid di. Tu, iti na pagya pinuhaboh nga naraytani di guludid. Kinarahingan na sangano. Akan ka suka-suka dati mangampok. Kinarahingani at mangano kago. Mangampok ano pa di kapasyan nuham mingki kinarahingan ka di digi. Jadi ya dadi dit arati dadi borasan iti nga karangahan ta kano pa dit tibuno diri confirm masuk neraka lagi. Ya dadi dit aramay ko piya nga aduh ya namat dilo. Nabunuh diri. It magadada itit pinuhabat din na kakinarahingan. At tumbayan to ko, hebat na ti pamagunan dat nunununuh nga unsay nga iti na pa pinuhaboham ay so panarangaw kud tok kaylo naman ti kamo mo sa pinuhaboh gipun ka ay so pati did arangaw kula. Robot o gumo na pinuhaboh ay so. Dadi milamay ala si pinuhabod. Bulukun ko ito nga bakas, ito nga manok. Kaayo di mila, misway. Kaman pa diham, kada taka pingki kinarahingan. Dat mamutut ti pinuhabod dati. Haran nga kadawhot ay karaitat managak na pala apasan nga manigup. Wah, pengkura dilo. Asaraw ko di tanganak payhay lah. Kaubasan mo tiga ti tanganak. Dat hara na pati cabaran dat manigup. Jadi iyo kayo hara tanganak. Terutama dit asarud imo gyam balut. Katano di tanga gayo-gayo no. Mimpanaw kawaya matilod miagalit ti. Kapag isusungko nando nga, manigup nando. Iyo nga, iyo di nawayaan. Kapag isusungko, haro nagtigay tangan ako, memang atil-til no la, mangigit ti sigupom. Na iya pundo ka. Nga, ayah. Kailah takandad, iya daan tako lah. Tumagad-tagad na na isusway, mada ka nga, minsusi-susi ka na iya ka. Harited, di tumagad-tagad. May na pa daw ko, kano nga, minsusi-susi ka na ka. Tambalot ti susway. Jadi, tanganak dati, man to ka na yalo, tudukay, dot, yalo na po nga, harapan dirian. Ang bagi diha sendiri lah, puji Tuhan, asaraw ko na. To, labi na gyan, 6 taon. Asaraw ko na, sayra, magyampay ito nga tambalot nga. Kaila ko na kapiyam mo sarod. Kada, ka na po ham, iyati na biya kailad di. Iya kao nga, iya di tanga mulak ko pa ki. Kapuriman ko na, hinggay kangam, hinggay amo. Nga, ikut hati gya, ikut badan, binasa, kaditinod di. Kamayan dat ay atumbayaan ako agayo hot panungkayaan ko dat ansanan na pakapercayaan agama hiti pamagunan nga ay sa manuho dat ay sa hilak kitabot mo barasat panigup kauno ka.
ay sa tiyadi. Nga haray magikaretet, tiada pun dalam Alkitab ka. Ay say, kada panigup kadala kitab ka. Ay say, matig intan gya nga ay so. Tapatid ay so, gi. Bah, hingga di ayat, may daw kau ihumo. Dat kada panigup ka. Nga ay so, mamanhud, panigup ko na ka. To, pangkal-pangkal ti madilo nga, manta kan da kago tu, numaruhi ka daw lo. Haro nagi kadawhit, managak na pad apasan nga, maginom. Ho. Ilo nga, kagumuani. Kagumuani mo tilo. Yati sebagai Seventh-day Adventist nga, amat menyedihkan dat gumu. Jemaat takot terlibat iti. Aman maginom. Ukab kano pa kitabom. Iti haro. Ila pa manigup nga ay so pot. Haro piya nga it akon ko pindantak ko piyo. Nga iti na pa kamon maginomom. Ato ka na di milad olimon do haro. Haro no di ko piyo lo. Nga iso imaralan da tulun dat managak iti apasan. Haray sosang ulun. Haro na yung pay tambalut. Pasalila kamon maginom. Tanganak dati, tanganak wagu. Agumu no hakaway at ititimpud doon do. Sakira na po nga nuuhata siya pun SDA ba? Nga harian namin ma. Tu maginumi. SDA kano pa kapiyaham, hari ka-7 ka. Jadi hari 2, hari 6, hari ka-7. Okay? Jadi may to kano panatasay supaya iati na pati nga hari ka-7 o kon ko hari 6. Haran ngi kadaw managakakapasan miyang pilot bahan terlarang. Agumo ilo. Nunuh kano pohom ya kau nga kailo. Okay? Timpu na padandahom. Haro nagi kadawhit. Ubat batok kano pom ata kano milo borosan tu man tadi laid nga agumo na mamakalo kamon ubat batok. Haro nagi ice cream kano pohom. Tok ang sampin mo tigalot tangulun dondo popolisok. Ito nga sa kirimi kakitanan nga imadihi katagadan ngay. Haro nagi kadawhot. Agumo na po bahan terlarang ki dadah. Sabu. Agumo tigay mandela di borsad. Smoke in the water. Kanang ang alumis sa ngaran. Ako'y ko pinakaumbal nga. Ako'y mas yumbal. Si umbal da nga. Ako'y may umbal to. Modasin dad. Aramain do nga. Ano na milag gumuli. Nakakitanan no pa datim. Ino pa itangawlun dat. Nakombalil loom. Asusa na dat. Ay monong kiyad. Ilat kaubasanan dat miya galilo. Okay? Wah, paingkura katum. Na memang ano asanong lah. Okay? Nanuan takanalat ay panduan kesehatan nam. Tumbaan ako dat. Kono ko isa o penyelesaian nilat apasan. Karay tilat bahan terlarang. Antakan di minaki baptis to ko. Haran matinaray tanin lagi. Apa pasuang edit bahan terlarang. Ubat-ubat bius kanod di. It dadah kadati. Nah, sorhon na dati it janji. Batas dati dit it antakan di numanto ko baptiso. Paingkukura dilot. PUB nulo. PUBG. Pub. Si umbal ako. Dadi may suangin lo pub nga. Ako katama. Tu.
Kano pagyat tangawlo na, tok may na pumati suwang kahilo nga, sumandak nga ang alawa. Kung kailam atapat kapi, ala nga, iya di na aray tantangawlon. Paing kukurahin na kumbal. Haranan ko ilan na pa nga isa panyalasayan dat itit apasan. Apasan ka di sawo, may hilapab. Tok, isa na ko panyalasayan da asan nang iri. Kumaraja, hila karaja. Tu apasan na didit, karaja daw, manu didit. O gumutulun, it o gumu manlayano ka. Paing kukuran dahit sanging karaja dahilo. Nakumbalo ko nakatano da isa at paing karaja dahilad. Hilapab. Isya na pa mo napat kapya kumaraja. Nga irimadi karaja di it. Mamalayan dit, kakusayan. Gugumuin na kabalino nga to, iya nga gumu pandapatan ka. Ilo nga tuhot tagayo, okay? Nga, orikot na po oray tani natin iswang na pelajaran lad, orikot. Kadusah na ako di may iswang lad pab. Nga, gumu nahat ayit kaswangin di kamundat PUBG lah. Pian na kaswangin lang nga, haragay game but PUBG, kan di nga ako ikay la di, kulam pa yung kurang mamainid di. Tu boliaw nagyadi tim, di kay la. May ka di, anaru po bay no? May ka di, intang ayat pira-pira hat ayat ta kitab, ikarait apasan. Isa na po, Ayub 10 pasal 10 ayat 1, napasan no kuno di pempasih kadi Ayub. Man ko dadi patakisa iti kaluhan. No jadi kaluhan da dusun. Pabarasan ko dad iswangga kapoiton. Intangan no pa dati lo nga no kasyo napasan no kuno pempasih moyo ko dadi patay. Haratiad di. Ni ki. Kaubasan na ti boliaw na sumakit. Ruan kung di sumakit uhang kung nagi matay ka. Kano pa di Ayub, antakan da sumakit siya. Napasan kung di pempasik. Haraduah dahila. Melampiaskan kaluhan. Berbicara. Kaman na pala dila nga tumano do pagyadit dan psychology nga perlu tako dat man palambusa suang ginawa. Nun nakura. Isa na padi cara dat tumaguang iti apasan nga papalambus tako. Miyagalilo di maluahkan man pabarasa. Magihum taka sa sangulun imilam makinangaw dia. Ina pa ihuman no di nga kadadait kabangga kakanan. Mulut tampayan. Kada ada irihat ngan uhimo. Donda pabarasanum tenuam kapulih sam pamagunan. Iati iman patumbayo do katumbayaan nga. Kada agya nga pasari tao tulun. Kada may pinsari tawa kabadah siya di nga ka. Tumanod na pakad sangulo no counselor ataupun counseling. Sakira na pod it osanong juro counseling kod osanong nga ipe karuhang no nga muhati siya nga anuman paylo ka. Yadi kabo. Jadi yati katumbayaan to kano patulun rasiyah kano pasyom man nagya polisa ko kada adidat rasiyah kabada setting nga kada anda ko papinsari tawo lah ka. Kaubasan na datin iyon di.
Om bagi dia sendiri nakumbala ko idat harga counseling pranikah. Sekira na po rasyah kadi pasangan om kada nalihuan kuno dim haro nagi nakaray ta tiadid kada na po pinsundat tulun kam bah kangkum nalihuan kuno di dendam nunuhit bobos ku piadi manaraw nga ako no sarom nunuhit panuhuan di siya mamalisok nalihuan na di nga sanong ginalihuanom ay sa naging babanan ko lagi. Jadi sakira na pod ay sa atulun dait katumbayaan nugadi kasusa. Milah to kasumuko makinarahingan melalui iti sambayang dati. Umadua, Iswang Amsal 3 ayat 11. Oy tanakku kada kono pagada datutuduk ke kinarahingan kada kapasay dit paringatan daw. Nah, apasan ta kana pa may garaja kamu na pa nga apasan ta kay makinangaw dit boros da kinarahingan. Nga no kadidat tiada kayang baru. Aisa nang kudi pa susuad. Iri na po kejadian, keluaran, semua kayum. Iri pi hulit-hulit ka. Aisa nang kudi susuai ka. Magihum ka na di susuay, iri nga ano pa natanod. Magihum ka pa kagudit. Mungkin lebih ta susah. Sedangkan iri nga apa natanod. Okay? Kemudian padadi nga kada kapasay. Right ko boros sa kinarahingan. Haro nagiit karahit na pundad boros sa kinarahingan nga tumayngud-tayngud na til kapasan no. Lobi pundad sekolah sabat. Karahit nanda sekolah sabat, suab sekolah sabat dati. Karahit hara nagi pikawinan, haray komondot, salip. Okay? Aray tanan do nga, kontak nanda siya nga, ay, paginadaan na di, kalas kula sabat to, kontak ka. Katilambus, kalimpupusan, Amsal 25 ayat 17, iti na po nga bas sa may isang kadua. Haray matinasihat ta kitabot. May iati na po nga atulun kapasan. Okay? Amsal 25 ayat 17. Kada ko nad asaru ko piya may rikot ta iwalay iyo kayo ngay. May dad iya na po nga may dad isiyo na po nga aapasan. Aratanin na dia ka. Ito po maasan nung asaru ko po may isang kadua. Okay? Asaru na panday siya may isang kadua nga na. Ay, hino na kagoy siya ka. Isiyo na po. Sa kira na pagyam may taka ambalot. Nga ino pa'y tulun do orikatan dati di nga isiyo nga haray gya karadya. Milohin dad ako kuwaan dad kumaradya isyam manang kisarita-sarita diam kumaradya milan dad tiad dila nga sakira na pagyadi kumaradya isyam manuh kad it mitaguang ko misaritam to kaganggu nagyadi siya tiad di isyo nga haratanganak itanganak nga adaan gadi hinoko makituduk na gyadi tangana kakaraja nga hino kadihom apaksa idihot ambalutan. Harasawo. Inday sawo nga ay di osanong ka ay soot milu-milu ka. Nay milu manuhu naging di tangana ka mo'y boli. Yati na pagyati nga aubas takod it papakan na tulun. Orahyan to kapapakan na tulun. Jadi, painumon na pwede kasari pakanan nga haro nagi mubas.
kau basan di tanganak lah atau kau insalaw na tanganak. Yati nga iya dihidi laid. Nga iti na podit nang kalanut na itit nang asukod na ham. Mubas di pa kananam ay suway na diri. Mubas sa poy numon. O bulikan tanda rumikot ko ham. Haradadi timilu ham may unsayo. O yadim baru pengka ki. Asanong napadi nga sakira piada may taka tambuloy. Apa ori katitimpo makan muli. Tu andai lo asusadat pasadia. Nga kada naging mangudot. Kano makan ka nga ay nakakan ako na walay tino ka. Pumanda nakakan mantad ka nihab. Mantakidit walay orikatan ubasan na dati dat pasadia na po nga iwaig na tomod. Kada anwed lominit teka wirin teka milu kada man pay air mineral itinamuan to kati ka. Irin gimang ko kasihat ka piya gi atapat ka piya. Suway kayri lawatan do mositar. Oray tanto ka di mositar bay no. Lawatan do mositar, may iwalay dati nga, kumbal to kay mantulako. Aya, pastor, apa di may rikat tabay no? Sedangkan da isiyo na po di, akunan dati dat, wakil la kinarahingan dat, may rikat tahiri walay dati. Kamuan na may no pa isiyo ham, dadi apatut dat mantoko tulako. Haron nagiit, may lawati pastor hiri walay nga, manguhat na didat nakura dito may kalawat ka. Nudi masaala dahay tungan nulawato. Haroy tiyad di. Ino pa'y pasar may lawat nga akani ka haraw pa masala no may nagisyo. Asanong di man ko dit ay sa masalam hinisyo. Irit asanong kapyo. Tu iri nagyada itamadan siya di. Iri na hikarikatan daw. Kalimpupusan pelajaran dati dabay no. Isuang ng Matius 11 ayat 28. Kadik kinarahingan kano na kumadoho insan nanit nangahuyan. Iharhot binabod agat. Man kundoya kayo maninda ingganay. Apasan to kano pohom kada to ko ang ay bunuh diri. Kada toko panigup, kada paginom, kada ang dilepab. Nga rikat na kumakinarahingan. Ilo dahi penyelesaian da alumis. Sekirad apasan toko isuang na kapasian dati. Pagangatan. Pagangatan nilo. Tinggal toko parumikot. Merumikot kumadisyo. Ay sa opilion. O insanan. Semua. Kamoy na po, isaay na po. Iyati sumakit teko, iyati iharhot karulon na ginaw, har kasindualan, har apasan ko pengkurah nga, nangatan nga ito ko. Kano ka? Harhot kaupayaan dit kinarahingan sendiri. Dot, isiyo na po nga, milang managak kilat. Akan na kilat tamparurual ka, nuno, ginawa dati nga, iti apasan nga, ano siya da managak. O kandi ka may takabuno diri ka may dada ka nuno nga rumikot ako kumakinarahingan. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati kanaw tumuko ako higitan ko di isuang sambayang. Kinaringan isuang kerajaan sorga kung sikaw mantadat kampayan no isuang dat pelajaran ng kaisisaan dahil tatong dubay no. Miyampay kadahay, tamangan wihad isuang nakodopon, isam da suwab o pasikyahay, misisa kagwihad isuang nakabaktian. Iti na sambayang dahay isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amen.